Dobar dan i dobrodošli u još jedan video u kojemu ću vam objašnjavati HTML oznake, to jest HTML tagove. Znači uđemo u brackets, to jest vi možete koristiti neki drugi program. Ja, kao što sam već rekao, meni je ovo super program i u njemu ću dalje raditi. Znači evo, možemo postaviti neku mapu koja će nam biti osnovna, u kojoj ćemo raditi, u kojoj ćemo spremati naše ove dokumente te. Pa evo, nazovimo je proba. Može. Dobro. Novu datoteku kreirajmo i sačuvajmo odmah kao index.html. Indeks zato što zapravo tu je bez razloga, tu možete bilo kako nazvati, ali inače vam preglednici uvijek sa servera prvo traže indeks datoteku i nju prvo otvaraju znači glavnu, to vam je glavna stranica. Tako da to će vam kasnije biti korisno. Pod all files spremimo, pošto smo već nazvali .html jer radimo u HTML-u. Evo, prepoznao je datoteku kao HTML i napišimo osnovne tagove koje smo naučili prošli puta, kao doctype HTML, zatim otvorimo tag HTML, pa dodamo head, pa unutar heada možemo dodati title, nazovemo stranicu probna stranica, nazovite, to jest vi kako god hoćete. Dodamo body i unutar njega možemo dodati paragraf kao i prošli puta. Evo recimo probni tekst. Možemo spremiti datoteku kliknom na CTRL-S, pa ću ja tako dalje spremat. Vidite ovu točkicu tu iznad miša. Ona je tu kada datoteka nije spremljena i ovdje kada je spremimo onda se makne CTRL-S, jel pritisnem. To mi je najjednostavnije. Znači sada možemo otvoriti ovu mapu proba, datoteku. Evo ga. To je to, prikazuje sve, probna stranica, title, probni tekst, to snimljeno, ovo je, jel, to nije nam potrebno trenutno. Probni tekst. Sad možemo dodati recimo naslov ovom našem tekstu. Pa ćemo to napraviti sa H. Sada imamo od H1 do H6 naredbi. One služe za naslove i svaka recimo ima neku svoju funkciju. H1 se obično koristi za glavne naslove, za samo ime stranice. H2 bi se moglo koristiti za naslove neke na stranici, H3 podnaslove i tako dalje. Uglavnom to si vi sami zadajete, to uopće nije bitno. Možemo i H2 staviti za glavni naslov i H1, evo koji ću ja sad staviti. Naslov ćemo ga nazvati i unutra imamo probni tekst. CTRL-S, spremimo, osvježimo i evo ga naš naslov. U Chromu i u Firefoxu imate također jednu zanimljivu funkciju koja vam prikazuje šta točno imate na stranici. Kasnije ćemo je možda malo više koristiti, ali evo, CTRL-Shift-C je na Chromu u većini slučajeva, sada u ovom Firefoxu može biti i drugačije. Kada otvorite imat ćete i ovo podignuto, to nam za sad apsolutno ne treba. Evo, tu je sve zapravo što vam se nalazi na vašoj stranici. HTML, unutar toga head tag. Evo, kao što vidite, on se ne prikazuje nigdje doslovno na stranici, ali zato se body prikazuje. Body je
sve. Body je zapravo ovo sve. I ovo bijelo ispod i sve je body. Makar ga tu prikazuje ovako malo. Naslov. Naslov, kao što vidite, ima određenu narančastu liniju iznad sebe i isto tako ispod. To je zadana margina koju imaju samo H određeni tagovi i P kao paragraf. Sad ćemo raditi i div, span, oni nemaju. Ovo se koristi zato da ne morate previše nešto kemijati oko toga, da vam je već zadano, pa samo malo promijenite dizajn stranice. H1 znači odmah možete koristiti. Isto tako i P ima zadanu marginu gore dolje. Baš zbog toga ako pišete više teksta, evo recimo sada napišemo još jedan red teksta, drugi red, on će ga odvojiti. Znači margina od prve, margina od druge, lijepo ga odvoji tako da ne bude zbijeno, da ne bude jedno na drugome. Možemo evo dodati tu neki podnaslov pod H2, čisto da vidite kako funkcionira. Podnaslov, pa još jedan tu paragraf, neki paragraf. Spremimo i osvježimo stranicu. Evo kako radi, znači podnaslov je manji od naslova. Vidite i tu samo veličina je manja. To bi otprilike bilo to što se toga tiče. Sada imamo prvo jedan problem kod naših hrvatskih znakova. Recimo prvo ovako. Želite nešto napisati u sljedeći red. Mislite sad će enter to odvojiti u novi red, možete nastaviti pisati. Ali nije baš tako, evo. Proba, čak i za 2 entera. Proba. Spremimo. On će to sad zbiti jedno na drugo. To mi ne valja. Također nekad puno razmaka vam treba. A opet će to sve ispisati jedno iza drugoga. Sad, zašto? Jedan razmak samo stavim. To radi zato što HTML, kao što sam rekao, uopće nije bitno opišete jedno iza drugog odmah ili odvajate, on to sve shvaća onako podjednako. Stoga, da ne moramo svaki novi red pisati u novom p tagu, postoji tag br. Ovako se piše, ne zatvara se. A može se i ovako pisati, to ispadne kao da je otvoreni i zatvoreni tag u jednom. Znači, jedno od tog dvoje, evo ja ću ovo koristiti sad, pošto mi se nekako čini pravilnije. Spremimo, sad će odvojiti u novi red, ovo tu ispod. Znači, tu možemo dodati 2 takva. Evo sad, čak i da zbijemo jedno iza drugog, taj BR će ga odvojiti u novi red. Tako. A evo, vratit ćemo čisto da nam izgleda bolje. A sad, šta ako hoćemo napisati više razmaka? Tu nam nema druge nego pisati NBSP, to jest znak AND, NBSP dvotočka sa zarezom. To je znak za razmak. Evo, idemo spremiti pa provjeriti jel radi. Evo, čini se da ga je odvojio. Pa ga kopirati. Makar ja ne vidim uopće razloga zašto bi koristili nekoliko razmaka. Ali eto, čisto da znamo kad smo već kod toga. Sada, nakon što smo sve ovo obišli, pojavljuje nam se novi problem. A to je problem da se hrvatski znakovi ne ispisuju. Znači,
Evo, unesimo ove znakove, unesimo YQ čisto da vidite da će se oni ispisati svaki put. I šta ćemo dobiti? Dobit ćemo neke neartikulirane znakove, Bog zna sam šta znače. Šta s njima trebamo napraviti? Znači, kao što sam rekao, head, u njega se ubacuju svi vanjske datoteke, sve funkcije, šta god treba za HTML, u njega se piše. Pa evo, u njega ćemo dodati meta tag. Meta charset UTF-8. On se isto ne zatvara. Znači, on služi zato da charset, da sve znakove koristi UTF-8 znakove. Među UTF-8 znakovima su i naši hrvatski znakovi. Tako da ćete bez problema moći koristiti sve. Veliku većinu znakova. Evo, prikazuje ih. Pa, ja mislim da smo za danas dovoljno naučili. U sljedećem tutorijalu možemo lagano čak krenuti sa osnovama CSS-a. Hvala vam na pažnji i ugodan dan vam želim.